So twebwe ijambo ni destination, bobo ijambo ni definition. So twavuze amagambo ngena nkamubwira nti rero ibi bintu numva utabitekerejeho neza. Ni subject jewe Bobe metriza. Nkamubwira nti akambwira nkamubwira nti babe urazi ntekereza ko utabitekereje neza. Ngo sintekereza. Nkamubwira ntoya navuze ko iki kintu utagitekerejeho neza. So jewe Nicole n'amashure nize sintekereza. So uri kurambwira ko jewe ndi kijuju. Nkambwira ko baby siko ndakubwira kuri kijuju. Umva nanjye nkiyafonse. Nkambwira gusa iyi sujet très calmement ntago yizi nkuko nyizi. Ni wowe bizi. Erega na bindi byose ni wowe bizi. Oya bikorere. Ko ari wowe bizi bimenye. Ibintu bigatangira ari kiganiro gisanzwe. Turi kuganira nukuri ndi muri domaine yanjye. Ndamubwira baby ibi rwose urabizi ko mbizi. Oya ndi kijuju siniyumvira ubwo bibaye bibiri ntago turagera kure. Sindanamusobanurira n'impamvu ariko kuko emotions ze hari ziratrigarinze ikintu mu kirere zimanuye information idahuye nizo jewe navuze. Noneho je nkarwana musobanura icyo mubwira atari byo ari kumbwira. Nawe karwana ambwira yuko amagambo umbwiye arambabaje ariko sibyo ndi kuvuga. So umba we amagambo ndi kumubwira yamubabaje ariko ntanambwiye ngo babe amagambo mbwiye arambabaje. Ambwiye ngo ndi ikijuju siniyumvira. Nkahita ngo musobanura ukuntu atari ikijuju n'ukuntu yiyumvira. Noneho nabyo nabigeramo nkahita mubwira ntirumva nk'ejo bundi warakoze gutya. N'abana bajemo basi. Nkambwira ko se abagore ndamubwira nzaje nkwandikira usubize ku ibaruwa. Mwahirize message kuko tubigiye mu biganiro biratugora. So and then we find out yuko place dutekererezamo ntagarizimo. We izo emotions ziwe rero nashaka kuzimukuramo rero mundebere Bob. Hambwira nibyo bintu bya emotion wajye ubivamo ariko uba. Kuko uzi impamvu mbivuga jewe I have a twin sister. Hama my twin sister atekereza nkanjye. Rero nkahita mvuga none se nka Bobete nk'ibi bintu ari kubyumva direct. Ariko wowe urabyicariye urabizanyemo comment ubiririyemo kandi rero muzi ko Nikora amarira yaba hafi arababizi. Uyishimye ararira, film iramuriza, imbwa bayigonze ararira. Nukuri rwose navuze nti ubwo n'ubuntu budasanzwe ufite umutima rwose utanduye. Kugira nzarire. Yes. Buriya ndega nkubwira hari igihe ureba ushaka kumenya how hurt cyangwa how uri mubi cyangwa hari ibintu bitarakira. Umushiti wanje yabuze se ariko bamwohereza message turi kuganira. No baratubwira ngo nguzi ko papa apfuye. Ni Paul. Noneho icyo nashaka kubwira rero nkomeza conversation hama ndigaro nambwira ubuze papa wawe kubera iki bitakitinze. Kubera nta papa nagize nta emotions nimwe iri atashe kuri icyo kintu. Iyo bambwiye papa numva nkari nk'umugani, numva ari ibintu byo mu ijuru, Yesu Kristo umwami wacu, papa wacu twese. Ariko nkumva I'm not attached na gato. Nagiye kubyiga kuri Nikora ambwira ngo yongo papa wanjye yapfuye umunsi wa mbere abimbwiye naho ndambara ngiye ku kazi. Nambwira hari yapfuye ryari ngo 98. Uracyamwibuka? Umuhungu Bobe ndakomeza. Ntashe nimugoroba nsanga habaye intambara ntamenye. Nta mutima ugira. Nakubwiye ko papa wanjye yapfuye. Sinzi ibintu byari bariho barabivugana kuri message bibukanya nanana. I didn't contribute rwose. Navuze ibyo bintu ntago bindeba. Mukomeze na so wanyu utyo. Ariko rero na Nicole nize to be balanced. Kugaruka none nkasubira ariko uzi ko hari ibintu mfite nibaza ko biri nomo ariko bitari nomo. So niwe rugero rwiza ujyo nyigisha
yuko hari ibintu ntaha imbaraga kandi byari bikwiye, yego arakabya, ariko at least nkumva nabisobanukirwa cyangwa nabyumva. So ariko hari verse wambwiye ejo bundi muri Yobu 2, hari wambwiye ngo iki? Ya verse muri Yobu 2. Je crois que c'est Job 1. Arankosoye ngo ni Yobu 1. Yavuze ngo iki? Tugiye gusoza ntago turi gushaka buriya Bibiliya ni byanditswe, ariko nta kintu cyiza iyo bifashe ubugingo, bifashe ubuzima, and then we go through experiences kugira hagire muri ibyo twavuze ntihabuze umafashe kamwe agafashe in the way on another. Muri bya bintu bitatu nababwiye wishaka mvuge, muri bya bintu bitatu nababwiye, icya gatatu ntabwo nari bwakivuge. Icya gatatu nagiye kumenya, umva icya mbere yari temperament, icya kabiri yari love language, ariko icya gatatu nagiye kumenya, nagiye kwiga seasons z'umugore. Kuriya tugira automne, printemps, hiver na été. Harya mbagivuga mu Rwanda dufite season ebyiri. So nagiye kumenya hamwe nshakashaka kuko najyaga mubwira nk'ibintu kwa mbere agaseka, nasubiramo ya blague mu cyumweru cyiza akandakarira, havuga ariko se uri bipolere, ufite ikibazo mu mutwe, kuki mvuga ibintu nabisubiramo bikakurakaza. So ngiye kubimenya nsanga abadamu Imana yabahaye 4 cycles in a month. Sako ya mbere ni igihe bavuye muri bya bintu by'ukwezi, babandi bakibijyamo. Noneho iyo ngiyo imeze nka printemps, ni kuvuga ni igihe indabyo ziri kuza. Niho nikora ambwira ngo tugende muri restaurant, nihambwira ngo tugende tugire marche, niho nikore mbona rwose aseka, nibidasekeje akabiseka, za blague zanjye akaziseka, nkavuga ni dore sha nikore n'uyu nguyu rero nakubwiraga ibi byo nashaka. Icyumweru cya kabiri Nicole, she's a very romantic. Arambwira ati sheri I love you, akamfata ubune ndataka wamba bari ukankora wa mudamu we ko ari wowe mfite shwi. Ariko icyo cyumweru cya kabiri amfata abari sexy somehow, aba hari ukuntu yambara nkavuga ni Yesu n'umwami. Bikagenda byagera mu cyumweru cya gatatu, sinzi abagore n'abagabo murazi ko ari umudamu anyuraho ukamukubita nko ku bitugu, yego sinshatse kuvuga, ariko wamukubita ku bitugu cyangwa agahita arakara, havuga ariko iyi ni Kabutindi, none se wowe ibi bintu ejo ko nabikoze n'ejo bundi. Ariko cycle irangije guhindura, umubiri we uri kwitegura another period, uri kwitegura kwinjira hahandi. So ko muri kwitegura kwinjira hahandi hari emotions ziri gukina muri we, ari we ntazazi, nanjye woge nasaze, navuze nti baby, nigeze kumubwira nti tuyene twicare ahantu kwa muganga badufashe, kuko I think here there's something tugomba kwiga, ko ntabwo nabyumva yuko kino kiganiro twagikoze ejo uno munsi cyahindutse. Agahita agira cycle ya kane, icyumweru cya kane, aho bya binjira mu mihango, reka tubivuge, none hagahita aba weak. Aho ngaho she needs more my presence, akeneye ko nza nkamurasura, kuko mu mubiri we hari ibintu biri kuvamo. Akeneye ko nongera nkamubwira ko mukunda, akeneye ko mubwira ko nta mugore mwiza abaho nkawe ku isi, ko kuvabaho rwose nta wundi umeze nkawe. So numva ari ikintu napartage abagabo to know those 4 steps kugira zizagufashe. Umugore wawe ntiyahindutse, ariko umubiri uri guhinduka, hamumenye uko wamufasha on each steps. Murakoze ngaho. So iryo jambo riri muri Job 12, sinzi ko wishiraho, bamfashije bayishire mu Gifaransa. Ni uri kunda? Ego. Job 1:12. Reka nyigushakira twari. Yari soma mu Gifaransa, sheri uvuga Agafaransa keza ngiri akira. Wari Okay.
1:12, ouais. Que l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Mu Kinyarwanda iravuga ngo Uwiteka arasubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko ye keretse ubwe we kumumaraho ukuboko kumuramburaho ukuboko kwawe nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Amen. Amen. Ndazi ko twese tuzi inkuru ya Yobu. Yego. Yaciye muri vyinshi. Satani avuye ngaho imbere y'Uwiteka yagiye kumukubita mu bintu vyinshi. Yes. Amukura ko ubutunzi, amukura ko abana, amukura ko ibintu byose. Hama mu nyuma ndiko ndaganira na Bob tuko turaganira ijambo ry'Imana mbwa sheri. Urazi yuko Imana yabahaye uruhusha Satani ngo gukora ku bintu vyose kiretse we. Hama we umugore nigeze amukorako. Come on. Subira. Sinzi ko mwabyumvise. We umugore we yari muri package ya we. No, ibonye Bob. Nicole ari muri Bob. So hari ibintu bidashobora kunkorako kuko Imana itubona nk'umuntu umwe. So twebwe twaciye mu bikomeye muri mariage dushaka no gutandukana. So iyo ndavyumviriye numva Imana yari dufitiye imigambi malgré yuko tutari bwamenye yuko muri we umva twashaka kwitandukanya ariko Imana yo yatubona nk'umuntu umwe. Turakubitwa n'imiyaga hirya no hino gushika dutangure kwisobanukirwa. Ariko jewe aho nari kuja hose nivyo nari gukora nari muri we. Imana iravye Bob ibona Nicole. Yes. Imana izamuye Bob, Nicole arazamutse. Nicole arashitse ahantu Bob atwenza adatwenza Nicole adatwenza mubona Nicole na Bob. Peu importe. Nimushobora kudutandukanya kuko nivyo Imana yakoze. So hari ibyo Bob ashobora gucamwo ariko tubirimwo. Umva nivyo bibi tubirimwo. So bidependamment nuko jewe shaka guhagarara umenye revelation yuko ntituvana. So ndashaka kubwira abantu nukuri turi mu bihe bitoroshe vyingo. Ariko divorce is not an option. Uri muri we nawe ari muri wewe. Imana yabagize umwe. Twagwanye imyaka irenga 10 ntivyoroshe ariko twize kumenyana. Nimumvise ko twatanguye kuri moins no kuri plus. Ubu turi muri plus ou moins. Ubu tuzi ukuntu tubalansa. Shobora kuja muri mode yiwe nawe hari igihe aza mu yanje ariko nyene numva Imana yaduhaye revelation idasanzwe. Satani ntiyigeze ikora ku mugore kuko yari muri we. Kandi yari yahawe uruhusha rwo gukora kuri vyose kiretse kuri we. So reka bibabere impamvu. Amen. Hallelujah.